Assalamu alaikum. Hare mi wuri kan fop la landi stay do jam ala ta wara dio do suti dumbu yayi ko be on kon wadde kan der quartier ji be yetti militaire be gendarme naadi der quartier ji fop be fellude jama wasta yara ko dammi dare kon ko fekkude symphonia ene jama onon on sikude son votani o do lami ke na ko fala wata ni do piji de fop no dari ni ko do duwaden bijude be heje ka cuudi modo wata goto yaltu votana dictateur jodo hay goto kindiya ko di ko do merci beaucoup parce que kambe ko be nabi don ko vote gi wala don be yeyi don kisam be grevi don be fudi ke lancude don kisam kindia merci beaucoup à vous mais comment est-ce que on wawa joda de soutenir o dictateur jo won jettude do arme ji naata der quartier ji naati dungal be dabbi wana giggol be dabbi wana respectede be dabbi konum be dabbi ko jama on hulbe di leydi be wawata ciwlurade di leydi pinka ngulamu be ara do kadi be sikka do be wara deuxième coup d'état kaledi meden coup d'état habbi do Mamadi Doumbouya ratata mo coup d'état nawe mayde andata ko onde tuma o marande ka ko mbojo ya andata ko onde mayde ranta Alpha Condé so ande no coup d'état wayta no sanzata no position hande on no nisani hande ko coup d'état hande wala bido wala bingi hande mo jindirani aduna mo nisani dum hande son sikki on jodo to do sikkondo leydi din on wada indi do ko fallo marsata dictateur jo goto lami to tako do ba Mamadi Doumbouya ok do nande lam jonni dire jure meren pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya imbe be noinde Mamadi wadiri ni c'est-à-dire ko be wakilo wada en ku kaw parce que si Mamadi woni kan lami ke hare si mandu jama o hebi ko gon la est-ce que on fait aller 15% no kellande et puis on ko numburi metude ko jama on ko wieta do be wakelo en ko kaw hay ko libre et transparent ni hara ko hara ko libre et transparent election ji din wona yarede goddo yaada tay Mamadi Doumbouya ndo be jonna be lamo jamais de la vie ko pinka itata Mamadi Doumbouya do ko pinka itata be do ko soit militaire be récupérer pouvoir on jonita civil be madu civil be jetta punka arana be itta Mamadi fes o yiwa don le billahi dun nako suudete no dun nako pagaete inugol suuden dun nako suudete no ko pinka itata Mamadi Doumbouya do so sikkido o jolo to do huwa ko wi kondo fo sikka kado wala deuxième coup d'état mako resisa o sikki fenande ok do nanande la num du yo natu kano pikalas jokkudo senerde voilà ndi leydi ko fop mede gendi leydi dictateur be goto jotta ko worme hande kadi do nanande la num comment est-ce que on joto do soutenir innon kadi be wakkel bada en ko kaw ko comme candidat be ombe yada tado candidat nde omboni yadde makko do ko tata mo tangini to gol lam makko ngoso gagnike hay goto jama be ombe jittude do armu jinata der quartier ji din ko be harlu ho bidon be himbe be wulata hersata do ko be do habbidon mi wala mo de wotre le coup d'envoi va kona kan ni bo yo wala de si mo wala ni non on sikke ko sama kala mi jokki billahi andi goddo anda tata na on o hebbindanta ko mo si tawi tana o hewtali mo wandata kompone way wanauna sikka yanauna ta mais si Allah nangima anisa ne ko onda wadde Mamadi Doumbouya dari mo moyo isidani moyo balu moyo kiru parce que sandari mo en fait wono do hankin big will ande don wonti ay bikuma ko kumbobon ko jindi tatay mundo kunno jandi buri Mamadi billahi Mamadi ko AVC onde mu ka ko diabete onde mudu yo jama on yeti mende parce que me ngandi yanko ko fekkude goto on a do bet ok est-ce que vous comprenez voilà goto on a do bet kale di mede ibe be mantora dal mi jonna ma do mi anu wer sata wadu gollu non ko jama on fopu jeenu di leydi kadi andite nyande gore billahi onon be wadbe di mouvement di soutenji onon be créer be di mouvement di souteni onon be créer be di piji do innugol way alternative goto la sina Mamadi onon be wombe yaltude do ombita hunde koji mon inno way ko Mamadi won candidat mo ron on ni sanay dum on darnate goto wade on respect fi e jawle bonnade den onon be yubbe di caution ji makko onon be yaltude do fop ka voix ji ka inter ka public inni Mamadi ko kanko subido on ni sanay dum goddo hudori do deftere nde hudi inni jam fata ko jam fi ko onon ko souteni non dictateur jo waro don me ngala wolande on hay